Walak le election hakaleng ki benta jong ka khasi jantia ka kinja jarjar Henry loi ipan bakal area lap election jong ka NPP ha Milliam kalastang ban shongshin da ka jingmi rinti ki palpa ban ngam ka jingwan lap election hakamit si sajan hanongse. Kani ka jingalang yalap election hakamit si sajan kani ka weipan ka jingalang yalap election kabau padpa ula peni ya ka jingshanya ya ka party da ka jingemi padpa ban ngam ya ka jingpen shai jong ki nong yalam ya ki nong trei kam ka party bat kum juru ya ki juban lang jong kertong ba fine star kharkongor. Habakran na lor rinsan yalap election UMLA barem ba Hamletson Darling, State Treasurer ke NPP ba Daniel M. Thank you. Kila pentim ba ka sorkar MDA ba yalam da ka NPP kalat he da ki pau klur tingka ki kampen roy hapo ka Milliam constituency kentup ru ha ka shnong nong se but what haba ka NPP kamshim layo ya ka nam job hak election MLA. Nabar ba yang jongi kung ka parti pa Milliam i trestom i kwa ba uni ko dia bagi pediang bagi unyo ayak sing job. Balai namar bangim kwa bagi pai pa jongi gensi konsert. Kung bala batay iba Daniel thank you. Gakan mau hakapor bangalong MLA arja karpara kay ka kam ka bangang atray ngam tray nam ka burom yalojong dalong nang mikaman nga klet ya ka burom yalojong henry nga persang banra ya ka burom jong ka konstituensi ka persang banra ya ka burom jong song jong pihan pa nongse namar ki kam ka bang atray kilong ka burom jong pikas nong sawi bro kaway babun kila ay na mga baham kyo tulis bun pila penyo ako mapo nongse Kapsan Kurutam, kira skim JJM, pila penyo ke stadium, pila penyo ke surat ke bawah, yang baham tulis bun nam tujupi nam kita mapile. Rego pi pa iba kam day nga banay burom, mapi panongse pi banay burom yalajong. Namar day mapi ba je nga karja ka pra, ngayo ban tray, padwan ra iri ka mapo sa jongpi. Nga ngalong tang utunong hitlat inti. Panora ka skim roy pa sa jongpi henry ka buram ka jongpi lara pi pim tap sana ngan mla panon ra yaki kam roy hapo ka snong ka jongpi ai buram yang jing start jongpi namara ba ka por pangawan ban kerpa pi ong to si pa iba ai lat inga bagalong no mit pa jongpi piru pila ai lat pilai ha ka sni ta buat pi tap sana ya ka buat pi tap sana ngayo ya ka jing jong habang yo yang jong nga trekam baran ra ya kaniya karag par pa jongpi labi on ban ay buram ngay ka stadium ay buram pi ya ka serok ay buram di ti jongpi mar day di ti jongpi ki basta ba pi tet ka but pila man ikat ni ka paroy wan pa jongpi kakbi ay buram ko pa bujiat yang bagila ban ki kam paroy ha jongpi ukupar ay buram kmi mar pi jet di baham kani bala manra ka peroi pun jongpi kimi ki ba ai borom ki kun namar ma pista ban jit yo nong mi kman kani pi i ye ki kam peroi ki jongpi ka borom kani jongpi di pai pa di pista namar ka ngong pi ka election tolong ka badan kam bagin kitya bagin pikir pa namar teng orang ini songshit san minute san second ken mau ngin jar san snem ngin siya kanyang barasan senyam mereka ni ketika pergi perkat pa kamta med election MDC ke Barcelona hak arpoi trek ke jingit bor ila bakla manta ngai bakla ila yo MLA dan baburam upamla panyarap panjan bagi pai ba supo manta lap yo su MDC upamla jan panyarap ik pai ba baka song thau gandon ke jinge joka song thau pajang ki pai ba Barnganu padang ipi, lara ipi pencapi bak fine. Iba mga badanya pagka parti tresdom. Uni usam lah andor rengkat bangi banya tray banya kitlang. Ya ka reaction jadi pa iba. Barkas dong katawi borok kawai. Pila bani kini kiwi ki kandidat ba buram. Tanga po mataw banai sep.
Ninang ta pinomisyo. Para nang saksnong. Yanga iba Daniel iba Fai penang yui namar gini ki bre ki pokok ban trai ban syakri yak dekakam ni gadan ka jeng iya jaga snong gadan ka jeng kli ya snong om tanda ktien henre ni pen i dekakam ni yak di snong sa ba pher gadan ya rap ki ba duk ba suk ki ba pang kosom ki rangli ki cuki ngasa penrem hakla swa ajar plai ringan itu ipi kinangam snong na lomba na nongse na omangka na sanbe na mulian kita wan yet be yanga baham idan kam kini kiskim idan kam kini kisirap na lor mengasah penrem mereka kam re ba kadang kia ada terpeng di jonga kadang awan kemit bangker padipi dose kersan kerambang ni keberam sebantrai nginang yo bor bantrai ban sakri nam tak jongpi ni tranghir ban sakri gini kam komong badan alme kam de ke basuk nga ngalasa penrem henrei ka yeng nga kadang ple na yeng nang semru kadang kerku kerdo ime junga kendar snem ngami yeng men step hru da med yong khelek khon me trai kam trai namai bodo kecil kli lebih lang salang kalau ki khon ke ju cep pentut nama dari beliau belai ti bantrai ya kakam Narako ki pranong sunang kebagi kuai pi ulang tang ke kesan ke jong pi ngasi ong barbor ke kersan ngatang sisin hak election hak sita buat sansnem kadika kamaram juga bantrai pranong sunang gawar nate kamit ngakwa pada sambat pi nama don si bomba kecingkeli bat jikarpat ni bobon balang namar banglasya program haglation arja apply lawan kecerpat ni bobon balang kolong ko baham to si supaya no pi ya election FDC kelasya ram haglation arja apply yok supaya no manta election FDC ngin job ya pi ngasumo subone ya kata kecing wan cepat mantroy nga nam ta ketika election FDC bagan yeng ndrei kumbreu babat ya kular namar ka kerma wala siong teng belada ki pai ba hatwa million kena ila dinga balong bu emily ngong dalele ngam yang su MC ngan ailang kalat ye ke wei pada ti bakwa balimi pada baklang ya ke ni kalingko iba hamlet le naik keren show ka jingrap jong i ba sai ba phai mentai nuan ban tenrong lang mi ka e ka shon kapang ka chitom jong kup siliang mustem siliang ha ka shinong le jong i pai ba ngakar pa dipi Hakini kisnem ki baladep ke bangla jukren teng kalong ba ngiyong kata kali ka be seta jong kata ka parti kata kali ka be seta jong kata ka parti kala khlain henrei mentang an yathu yapi hadian bangal rong yeng kano pautali so kilong yeng snong nok se an batai yapi kali ka ba be mata kadi kali ka ba kriat kadi kali ka ba penpang kadi kali ka ba penjerho kadi kali ka ba penmi yang kriat ya isni dok ke jongi umdon bala ban yarap ya kata Mdan bala banwan ong dokomwe kumtai banwan syukur banwan thok ni wanum sya yalam bakla bakata kata ka parti ka khlanjata ngin haban pet chwa yeng lejong ngin haban iet chwa la dia chwa ban iet yikiwe ngin haban perkhat chwa la dia chwa ban perkhat yikiwe ngin haban ong bapli chwa la dia chwa ban ong bapli yikiwe namar laisien nglawan yalap election hang ni ngasu tho pai ba pila kersan ya kata ngimla banlen haban ai sungu ya ka shlong se kalau kersan henrei kendiat ngiduna buat ngi kamyo ya kejing job house nem arajar apulai house nem arajar apusau kembo ai batar yang kala syuan kada kali era bokom no mtiap la syok tendap ya baro ka NPP ru kalarem ka kongres ru kalarem bagi wiki parti ru kalarem henrei menta ka jingkali kalong syai MLA jongi bela dep job syai MP jongi bela dep job juan sesnong jongi ong kata wan layak beliau las pang las hitam hangno pi kedor jong MLA ngim jui isu pai ba buram so ya ki dor pas nong buram so ya ki balang kata dia kade pengam setenan ngilong kan hade ke jeseng katlik angtai po Saint Paul Parish of Persilong ki jinong kam ki bahe sau polai tli Parish kiwan ba amlet ina kabalang presbyterian lais ngi sau ngi wan pet kam angtai ndon MLA mentagas jeseng sinot mentakawan apo omlengka Ibaham
bat kesurok ke basan kurut tam iwan ra ladep sna la jan poi hang ne la poi hadu hang ne menta kaum ba mom di leng baga JJM scheme la poi lo cetai hapor be khot ba ham inga pada ni ali pe lang ni jadi kam cetai sepo museum nama tak kasinot ngile ngi shong meeting bagi pastor bagi teman basan berkhot kila ong lut bar khot ngila piang lut kyong stang kalait ngimdon light hang ni apa kasinot dungi nilek pemno jadi pai khamat senga ngong pastor pilaya submit na mi kita ki estimate sepo MCL yang ngila submit kapoi salak andrufu arajar ngimla show penyekaran tang da temporary connection nam tak kasinot ngong pastor no hangai kata kam nga sependak manga menta ka kam khandai 4% kelayat ki transformer ki lapoi ki pole elektrik ki lapoi ngila yo ban penyo da ka permanent connection nya kalai yang tai pos nang museum ngalong ang balang katolik ndai ka jingan seng jong ka presbyterian tai kadai ka jing sumu sarong ngi bakawan ka kasinot angnya men sandi beladap kadang ke presbyteri apa sanmer Hasan Mer hakai snong basa MLA kirang ba snong nanti ki foni ba hamlat pa denga kyong palem fire brigade ban spray om ya kamadan ya kesurok nomor ke pom ngawan meeting menim sa Sanmer ngayo ban keren bagi nong Sanmer ngong balai lali ya kendu wong amla tau ai ba mai pi hapan perkhan ndai la kat bang idang non pat ngin don ka men sim ban sakri ngin sakri bai la ngiram ka dik am disiruk ngin sakri bai hari ka jingli kalong hato ka sarkar pat kanyarap yang em ngi kum kasnong se larangin peni pat pamangiru ni syania ka sarkar naya keren ni kita kiwe baro khoi kita ki bawang bakan salong kumta kata ka sarkar ka UCC ka BJP ka dan BPM kita baro khoi ke dijiklen namler keren chua tang hanong se keren chua tang blok tu ngim don kam BJP ngim don kam kongres ngim don kam ngi don kam ka roi ka par ngi don kam ke jingjenjar hi ngabang ye kendo hawan ke jingdok gidon kam ya kita kibriyo ki banwan yarap ya kata kam padai ka pali jonga jong pi basong sini senong kendong berperkhat ke Jayu se Delhi ke Jayu se po Bombay em ngina berperkhat swa autonom tendai la jong ka pain em ka tunum na slap ka pain em ka biar hapo kendro jongi da ka BLR ka ngam em ka jing kriat kawan em ka jing siet bat manga bat ibaham ngila da proof ya kata bat nginang yai trei ya kani ka senong ba iet ku jongi jing sha nganya tho ya pi pai pa ngamjuk pen kre jing keren lano jing em jonga menta ka sngi ngong ngan pen kre andre ngam tre ban seru hangni dan do arpu pratali ki kam ki bangala le ngada shong mane ayeng ngada pet ngro ki porang pas nang bare madu menta ki skim hangni da ki phoklor ki bangala marah ne posnong ki ba bi baro khait menta hangni arli ka surok soalang ba rusok khulur ngala yo ada mesti approval ka kam sedang surok petmai kada so keluar mentah ka pami nang tunal po ada so keluar sadu so wanjoron area katu gala de biok kastrok patmai kamadan mentah ka layak ka kamsan 4% tang si benai steng gala de biak artificial turf kayeng dor bar ka bayong ba mairang khatsan lang ni ai na ka CM scheme khatsang lak ni ai na ka MP Raja Sabha scheme ladap stang inaugurate kathung tet hang ni aspa teli kilong yeng gala de register ya kerteng ka scheme ka ba siklor sanlak mentah san pu arlak gala de pak ka bisa stabakan poi si snong ya kani ka tongtet ngan siyo tho pi pai ba bro UCM ukwa banle pilot project arteli kani ka mushroom cultivation kijing tongtet sa garohil ladep kawai sa khasi jantia bat riboy paro kawai ka unit ka buseng de tang hanong se kapani ba UCM uyet kar pang ya snonong se